Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehi Choacue, Yokochish Kutzbal Hun Chiklikak Angel, Ut Nash Holomi, Li Kashlankwa, Ut Liha, Lina Keok Yuam. Nakuach tinagoch beni chi ilok salihu 1 de Corintios capítulo 10 versículo 11. Haina katau sali ak chakra utnashji kamain. Chishuni laan kichal ksash bene ho lok lah etalil ut kits ibak resh ke bal kanaleb la oli kon cosa rosohike blikutan. Arin li apostol Pablo yo chisholo bankil ka ut karwah lish قيل منقل يوكو تشيريل بال وترابينكيل سالي شجو أمب جاق إبلغ إسرائيل نختر كيتسيباك ريقة صلبال ريقة أسبال ريقة تنقنكيل رنق إنكا أخكوي تاقا بانو قيلاو ليك أرو إنكا أسش بانو جاق بان رنق تاقا ناوجيك ليك أرو تنتو تاقا بانو لقاقوا ديوس نشكي ليش سانتيل موسيق ري إبلغ بابانيل وتحكوانكيلال خوليش راهم جنوم تخنق utlish kuy balqi renak toruq chishnawbal shsikbal shbanunkil li us utshsiqtanankil li inka us naqanawnak chishkhunil ebli etalil li she kulmank li she ilmank chaq shbaneb ebli tenamit Israel kwa khun li ani nashkhachali chishkhunilain utaan liqaqwa Jesus qilaq karuna shtiqeli hu Juan 14:6 kishyeli Jesus re la in li li yal ut li yuam ma ani na shikrik in li yuka ber kui ingata sa ingaba ut nakanaw nakah kui liqaqwa Dios kwash kwankilal chi khalok re hunak li ameh tento naklao taqachal qaqe chi ti kobresinkil ru liqachuam sa kobresinkil qib chi ru liqaqwa Dios re naqto kuleq khochab il mayekh chi ru liqaqwa Dios inkata shaqtaqa khob liqachol jan rikin chishkhuni li karuna chechi qaru chichojain akhel banruna taqasik li khalak khalanaqo chiru chishkhuni li ruchichoj liqago Jesus salish angel salish ministerio sashbena ruchichojain kishkhultika akhwi li karuki kulman chaq salichaqijoj chirish li manna li tsekem li kishkebre eblach Israel ho akhwi liha likishk akhwi chaqre renaqte ruk kwan likaruna shkhayali chishkhuni lain utan liqaqwa Jesus yalaq qilaq likaru ki kulmank chireli kum arin rikin li ishq samaritana sa khun likutan nakitawek shban liqaqwa Jesus li ishqa in mukokaqta kwi kishtaw liqaqwa Jesus kishtaw khbankwi li khunelik yuam arin shbanaq liqaqwa Jesus an linakyok qeli khunelik yuam kishtaw lish kotsubal lish chaqiel khulik akhwi li Dios naruan chiyechi ingre li quink kishtaw li saylish chol shbanaq chishkhuni la anat koskwitsin kahkwi li qaqwa Dios naruchi kyok qe han li nakyok chiqek ankil chi sasa li qachol li qaqwa Jesus kishcholo akhwi naqma kwa halaq Moises li kyok kebtsekem manaq li manna choqreheb li tanamit ha akhbankwi li qaqwa Jesus likikehok shsekem qebeb li tenamit shbanaq qabiq li nashtiqe Juan 6:35 la in likwa li nakyok yuamchan utli anina chalquikin ma junkwachik tatsokaq liqaqwa Jesus kishkut esrib manaq kishyerib naqha anzaqal li nakhayalik sa li nakhter chaqrab rikin likarukesh yuami eb li tenamit haan likashlankwa manaqaan likwali nakihok yuam ho chaqli manna sali chaqi choch choqrehem lishtenamit liqaqwa Dios manaqli choshail kwa liha liki elga li saqonak hane li matan likishk liqaqwa Jesus choqrehem lishtenamit resh kots bal lishchaqi ele li santil hunash kuchiqunaq kahkwi liqaqwa Jesus naruan chikotsok re liqatsokahik ud liqachaqi el sa musiqeh rikin chishkhuni li ratin naqanaw naqkahkwi rikinaan naqataw liqa kolbal pantiu shakwenaq shinakuch beni chiruli khu kamo kain saliqa kanjel solok salisantilhu nakatkoy beni renaqtinakuch beni sa khunchik liqa kanjel